Sada je vreme za gosta i sa nama je Dragan Nikolić iz udruženja Lakosi. Dobro večer. Dobro večer. Hvala na pozivu. Projekat Pravo da, realizuje se već 5 meseci i već je došao kraj, tako, još nekoliko dana. Završna faza. Završna faza. Da, u ovoj završnoj fazi, u ovom delu projekta imamo sada prikupljanje, odnosno distribuciju, prevoz i skladištenje tog otpadnog materijala, pre svega sekundarnih sirovina, to je karton i papir. Treba reći samo da je bilo više skupština stanara u Pirotskom okrugu zainteresovanih za uključenje u ovom projektu, koji inače podržava Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, ali treba reći da su skupštine stanara imale taj duži proces odlučivanja, dogovaranja, taj proces glasanja i eventualno donošenja nekih odluka na nivou skupštine, tako da mi sad već imamo neke rezultate. Nekoliko zgrada je već predalo svoj jednomesečno prikupljanje papira i kartona i količine su baš onako za svaku poštu, to je oko 100 kg recimo. Evo mi upravo i vidimo. Mi sada već vidimo, ovo su već ekološke aktivnosti naših volontera koji su na terenu, to je na putu između Babušnice i Pirota. Ovo je jedna deponija koja, moram da kažem da je, znači članovi Logose apsolutno prate već duže vremenskom periodu, tu ima i znak table koji govori o tome da ne treba tu odlagati otpad, ali kao što vidite tu ima i paljenje i svega, da, to je inače pored tog magistralnog puta. Mi se inače trudimo da animiramo javnost, da ovim programom napravimo jedan, ajde da kažemo, pozitivan iskorak, da po ugledu na pozitivna iskustva zemalja Evropske unije, pre svega recimo Švajcarske, koja je otišla ovako u tim ekološkim programima i aktivnostima jako puno. Ovim panovom, odnosno posterom smo želeli da promovišemo svoj grad, a to je i ovo staro znanje koje je staro otprilike više od 6 vekova, a ujedno i da ponudimo te nove programe kojima će ovaj kraj u svakom slučaju poboljšati kvalitet života. Sada prikupljeni otpad, to je iz stanari zgrade iz 5 ulica u Pirotu i po jedna ulica iz okruga, opštine okruga. Da. Ja ću samo reći ime ulica, normalno nećemo govoriti o brojevima tih zgrada, da ne bi došlo do zloupotrebe tih podataka. Znači, radi se o skupštinama stanara u Jevrejskoj, u Nikole Tesle, u ulici Ćiril i Metodija, to su 2 stambene zgrade, Dragoljuba Milenkovića, u Dimitrovu, to je u Balkanskoj ulici, Omladinskih brigada je u Babušnici i Njegoševa u Beloj Palanci. I evo, mi sada vidimo i angažovanje ljudi koji su radili na prikupljanju. Da, ova prva zgrada koja je na neki način i osvojila, da ne kažem, naše simpatije, jer su stvarno bili skupštini i stanari su bili veoma aktivni. Kao što vidite, ovdje je moralo da se angažuje jedno vozilo, količine preko 100 kg papira, to sam već jednom rekao, ali govorimo o tome da je potencijal koji završava u obliku sekundarnih sirovina, koji završava u kontejnerima, postoji. Mi se nadamo da će ove aktivnosti dati nove predloge, pre svega planiramo saradnju sa javnim preduzećem Komunalac, ali i sa komunalnim preduzećima u okruženju, kako bismo mogli da napravimo jedan strateški dogovor i pronađemo ta pozitivna evropska iskustva, recimo Švedske i Finske, koji su isto uradile tako nešto, tako da sav taj sekundarni otpad predaju određenim licima, da li su to iz organizacije sindikata sakupljača sekundarnih sirovina, romskih organizacija, ili je to na nivou društva, ili je to privatni sektor. U svakom slučaju, sve one institucije, organizacije, zgrade, stambene zgrade koje vrše prikupljanje takvog sekundarnih sirovina imaju određene beneficije. Priroda je zaštićena, nema odnošenja otpada u domaćinstva i na nekim drugim mestima na kojima to nije mesto, a benefit je za sve veoma značajan. Da, i ovakve aktivnosti u stvari mogu i da pokrenu i da se nekako probudi svest građana da više vode računa. Da, ja ću biti skroman pa ću reći da je ovaj program trenutno se realizuje samo u jednoj opštini u Beogradu i u Pirotskom okrugu. Možda je bilo u nekim opštinama ranije, ali kažem u ovom delu Srbije ovo je sad jedinstvena prilika da probamo. Eksperiment je uspeo. Zahvaljujem se svim predstavnicima stanara koji su bili aktivni, sarađivali, komunicirali, edukovali svoje stanare, komšije, ljude koji su bili na neki način i prvo i skeptični, a eto sada vidimo neke pozitivne rezultate i ja se nadam da ćemo mi u nekom narednom periodu, a to je u ispunjenju tih evropskih ekoloških standarda,
ne politika, ekonomija i ekologija plus životna sredina. Vrlo je važno da u okviru strategije upravljanja otpadom koji je za period 2010-2019. Mi sa postojićih 60% do 2020. želimo da napravimo taj obuhvat prikupljanja sekundarnih sirovina, odnosno komunalnog otpada, do 90%. Ako samo kažem da danas u Srbiji ima preko 4.500 divljih deponija i da težimo boljitku životnog standarda i životne sredine, onda je svaka aktivnost i medija, pre svega ja se opet zahvaljujem televiziji Pirot, ali i civilnom sektoru, i društvu, i državi, našim predstavnicima u lokalnim parlamentima, predstavnicima u Republičkom parlamentu, veoma značajno donošenje tih zakona koji će poboljšati kvalitet življenja. Dobro, 5 meseci nije ni malo, ni puno, ali eto, nekako je prošlo i važno da ste vi zadovoljni onim što ste uradili. Da li je možda u planu još neki sličan projekat? Da, mi smo već u kontaktu sa organizacijama civilnog sektora iz Pirotskog okruga i pre svega iz Pirota. Već smo napravili neke određene ideje. Evo sada je u toku raspisani prekogranični konkurs sa Bugarskom, tako da ja se nadam da ćemo sve te naše lepe ideje, možda ne sve, ali svaka aktivnost koja doprinosi kvalitetu življenja u ovoj opštini i Pirotskom okrugu doprineće da ne bude više 5.880 Piroćanaca koji će napustiti u narednih 10 godina, nego da to bude znatno manji ili da ne bude, da bude poput onih malih sredina kao što su u Severnoj Italiji recimo ili u Austriji koji u stvari predstavljaju centar življenja, pa sad iz velikih gradova sve češće dolaze da žive u tim manjim sredinama koji predstavljaju u svakom slučaju kvalitet zbog mirnog sistema života, čiste životne sredine, uređenih odnosa, administracije i tako dalje. Pojednostavljene. Naravno, i pričat ćemo i o tom projektu kada počne da se realizuje. Hvala vam na gostovanju u Razgovoru. Molim.